Ndagushimiye ufashe umwanya ukaba ugiye kureba ino video. Kuri uyu munsi noneho nabateguriye abanyamakuru 5 bafite amafaranga menshi banakunzwe cyane mu Rwanda. Twihuta rero n'abanyamakuru 6 nabateguriye rwose. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamakuru witwa Biganiro Mucyo Anta wa Radio and TV 10. Mucyo Anta rero ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane, rwose ku makuru atangaza abantu baramukunda cyane. Ku mwanya wa 2 harakurikiraho umunyamakuru witwa Sami Silvestri Nsanzimana, umunyamakuru wa BFM Umwezi. Simple Sport ni umunyamakuru wabo nawe ukunzwe cyane, ukunzwe kabisa. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane, ariko abanyamakuru n'abateguriye ni aba siporo. Aba siporo ntabwo ari amakuru asanzwe, ni aba siporo gusa. N'abandi nabo turaba bateguriye rwose kabisa. Niba mubishaka muri comment mubishyiremo kabisa. Ku mwanya wa 3 turahasanga umunyamakuru bita Sam Karenzi. Sam Karenzi ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane, umunyamakuru wa Fine FM. Umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane rwose. Sam Karenzi ni umwe mu bazi kutajya bari gupfana rwose. Ibyo byatumye arajya no ku mwanya wa 3 abanyamakuru bakunzwe kandi bafite n'amafaranga rwose. Nawe ushobora kuba muri aba ndi kuvuga nawe ariko ubibona rwose. Ko ubibona nawe ubigire muri comment, ariko twe tuba twifashishije byagiye bitangazwa n'abahanga rwose. Ntabwo dupfa kuvuga dupanga uko tubonye kabisa. Ku mwanya wa 2 turahasanga umunyamakuru Nepo Dushime mu bicumbi, umunyamakuru wa Radio and TV 10, Radio and TV 1. Nepo Dushime mu bicumbi, mu bakunzwe rwose mu kogeza umupira. Abantu benshi bakunda uburyo yogeza kabisa, baramwemera cyane. Ibyo byatumye rero ku rutonde rwacu aza ku mwanya wa 2. Mu kanya turabashyiraho n'abandi bafite imodoka zihenze cyane. Mwe mukore subscribe nituyishyiraho leta mubibona. Ku mwanya wa 1 ni umunyamakuru wa RBA w'Ikimenya bose ukunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda bita Rugangura Axel. Rugangura Axel ni umwe mu banyamakuru bakunzwe wa RBA. Bibutsa gukora subscribe, tujye kubazana n'urutonde rw'abanyamakuru bafite imodoka nyinshi nziza mu Rwanda.